агитационный видеода сектордө эки ТРКда чыккан да. Ну хорошо, тийгиш келип туруп айтып турду, монтаж болуп турду. Хорошо монтаж болсун, но оригиналын алып келип берсин да. Жок да. И то аны мен чыгара эмес, азыр мен көргөзүп атышат источниктер. Азат келди, тиги келди, бу келди. Тииштүү кишилерчи. Бардын тиги мен көргөзгөн источник көргөзүп атат. Но крайне мен түшүнүп турам, мен үчүн карап атканымда. Sen kanatın car, sen kanatın bat sındırıp koysa olur değil mi? Var olsun cevap koysa olur. Мен азыр ойлоп атам, мен кырмаган бир упай токтогон жок. Упай токтогон жок. Азыр мен ушу шартып соттон чыгарып койсом, наоборот өздөрүнө бир пайда табат да. Мен азыр мамамды өзү жакшы, менин мамамды бир жакшы сөз демен карап турат. Мамам айтты да, "Ырыс, мен ыйлабайм, сен чыкканда сүйүнүчтөн гана ыйлайм" депчи. Сүйүнүчтөн гана ыйлайм деп. Ellerin bari tam kalıyor. Ne ilaysın? Ne ilayım ben? Ne ilayım? Oturup onun için biraz çalıştım. Sizge taşlık var. O bu переговоры сабақта қандай болады? Қорқыту жоқ қой? Жоқ, бары жақсы. Иә. Адвокат көрсе береді. Бары жақсы бар. Ертең сағат 5:00-да шығамыз. Қарап отырасыз. Azalmaz, bak bayana tekrar çekin, o жерде bir dakika şibirgeyi sol bütünle çıkıp, sol bütünle koydu. Беспредел oldu.